Ngiyabingelela kubo bonke abazalwane egameni lika Jesu Kristu. Nginesaziso abazalwane kusukela ngomhla ka-27, 28 and 29 okuyoba yi-Monday, Tuesday and Wednesday. Siyobe sikhona online senza i-live sifunda khona izwi likaNkulunkulu kuona la kule platform ka-TikTok. Mema ihlobo zakho, mema abangani, mema abazalwane bakho mhla ka-27, 28 and 29 sizoba khona live khona la ku-TikTok. uNkulunkulu anibusise, sisayohlangana khona ngo-6 o'clock ntambama. Wonke lamalanga engiwabalile from Monday, Tuesday and Wednesday ngo-6 o'clock until late live on TikTok. uNkulunkulu anibusise nonke. Bye bye.